Igama ngubhaka isibongo wanzama. Bathi ngihambile bathi ngizenzile namhlanje ngizokhuluma ngodaba oluserious nolusensitive. Ngizokhuluma ngomJ iowner yaseyadini. Odlulile emhlabeni, may his soul rest in peace. Ngizokhuluma ngomJ. Ngathembisa ngathi umsebenzi wami ukubeka abantu endleleni nokukhombisa abantu indlela nokukhuluma amaqiniso. Namhlanje ngizokhuluma ngomJ iowner yaseyadini edlule emhlabeni, alale ngokuphumula nomndeni wakhe wonke ududuzeke. Ngizokhuluma amaqiniso ngoba abanye abantu bayayibuza bayayiphendula, abanye baphendula amaromazi, abanye bathi wayethwele, abanye bathi kwaba ukuthi, abanye bathi uxawe izilwane, abanye bathi ushawe izitha, abanye bathi ushawe abantu akhompyutha nabo, abanye abantu kungena negama lika Max since kade bewomakhelwane ngokwamabhizinisi. Namhlanje ngikhona ke mina ngizogeqa amagula. Lento ke ngizoyikhuluma namhlanje iyiqiniso lemsulwa, akuwona umbono wami. Kunje ngoba kunjalo nje, akuwona umbono wami. Lento engizoyisho injengoba injalo. Umuntu obe oclose nomJ uzongifakazela, umuntu oyisihlobo nomJ uzongifakazela, umuntu obe kunkosikazi kaMJ into engizozisho uzongifakazela. Wena unyanyawo fokofo ngeke ngizwe vele ngempatha, ngeke ngizwe ngempatha nhlobo. La kumele kuqine ukhakhayi ukuze ukwazi ukukhuluma ngento enje. Ngeke ubafice, ngeke umfice nje osigujana bekhuluma ngezinto ezikanje. Bancane kakhulu akuskemu abantu la. Kuzokhulunywa into eziserious ngoba sakha isizwe, sivikela isizwe futhi. Siyasakha isizwe, siyasivikela futhi. Before nje ngene kumJ ake ngiqale ngibonge nje ku president engasho ngathi ubaba wethu kuRamaphosa ngesinqumo asenzile ukudedela ubaba wethu umsholozi Ramaphosa. Uyindoda mfethu la ukhona. Isinqumo nje sithathile ngoba vele ngangishilo vele ngathi umsholozi akayona into okudlala, futhi umsholozi ngeke nje kuthiwa ubhadle ejele nje into engeke yenzeke leyo. Nami ngiyabonga ukuthi zonke into engiyishoyo ekugcineni umphakathi uyabona ukuthi ziba njengoba ngisuke ngiyisho. Bafethu kuningi nisazokubona engushoyo okusazokwenzeka njengoba ngisuke ngishilo. Kuningi okwakho nje ibaseduze nje nami. Subscribe to my page, to my YouTube King Bhaka TV, and subscribe to Facebook wami la ukuze ukwazi ukuthi zonke into engishoyo ukwazi ukuthi uzwe noma yinini ema content engizoyikhuluma. Ngizokhuluma ngomJ la. Kodwa ke nawe la ukhona president mfethu, ngeke ngiqamba amanga. Lesenzo senzile sibe sihle, and ubeke neqembu lakho leANC emathubeni amahle wokuthi wonke umuntu including abalandeli ba former president bakwazi ukuvotela iANC bekhululekile ngoba bajabulile ngesenzo senzile, futhi bajabulile futhi ukuthi ubaba futhi udedelekile. Siyabonga lapho ukhona Matamela ke into engakutshela yona ukuthi mfowethu njengoba my president njengoba kuzobe kuvotwa uzobuyela vele futhi as a president noma sekuvotwa futhi ngoba kuzovotwa kusetshenziswa igama ikhanda lakho. Kangabezwa abantu nje bebehema bethi kufuna kufakwe elinye ikhanda, ngingafakwe likaMatamela ikhanda kwasha bacima. Hayi, umdlalo wepolitiki nje loyo. Thina nje faka ikhanda lakho, sizovota ngoba sebezivotele iANC, sesijatshulisa nayo isinqumo sithathile. Kodwa eyami suggestion mangabe nje iwin iANC, Matamela mfethu ungalindi ukuthi kuze kube ipolitiki ekuphushayo ukuthi phuma esikhundleni. Mase ungenile nje uyidonse kancane bese uyiphumela wena ungazi ukhishwe ngoba mina nje you can count on me. Zizothi mase ifuna ukukujaha nawe ngamaphutha akho waziyo nongawazi, mina ngiyokudefenda njengobaba wethu ngiyokudefenda. Kodwa angikudefende nawe uhlakaniphile nje ungazi ufuna ukududula ipolitiki ngoba mayise idudula rough ngoba nje lento le yephalaphala bayibekele ukuthi
ozakwenu laba bayibekele ukuthi bese befuna ukududula bosebenzisa yona ukududula wena. So ungalindi ke ikhathi enjalo mase ungenile nje ospend isikhathi esincanyana bese uyabatshela uthi ngithi khumu bese lo uthatha intambo ayithathe clean nje angasiboni isidingo sokuthi alokelwa nawe sebenzisa wonke amaphutho owaziyo nongawazi ukuthi ushawe ngayo ngoba siyosebenza kanzima thina esikuthandayo sesizama ukudefenda kanti mina ngichazile ngoba hayi uzuma bandla bengenza noma yini makuthiwa uyahlukunyezwa bengenza noma yini njengoba ngishilo ngathi nami ngingadedela ama powers ukuthi akwenzeke noma yini mangathi uzuma kuthiwa uyaboshwa siyabe singayifuni leyo nto yabo so bese ngidlula nje kulolu daba lolo yabo kodwa kuningi nje ngisazokusho ngeindaba zepolitiki nje okwamanje ngisafuna ukuthula ngingakhulumi ngepolitiki ngoba ngisafuna idlela kahle igame namanye amaqembu nawo a contestayo na inde nabakwazi ukukhankasa kahle nanana ngifuna kulo ngithi ngoba ngogcina ngiphazamisa amanye amaqembu mase ngikhuluma izinto ezijule kakhulu kona ngizozikhuluma impela yabo so uyabona ke masikhuluma ngomJ waseyadini bafethu yo yazi sensitive nansi into yazi sensitive nansi into kaMJ kodwa ayikho into engizoyenza bafethu ngizoyikhuluma bakuthi mfethu unedatha elincane ngakuthayimisa ngathi ungaloku ukuthi angitatazele angeke mina ngikhulume ngitatazela la yeke ngitatazele mangikhuluma wena ungawubuka live ngilinde ngi-upload ivideo mase ngi-uploadile uzobe sekuyibuka sewujomba ngendlela yakho ukufuna ukuzwa la ufuna ukuzwa khona ungafuni ukuzwa la ungafuni ukuzwa khona but angifune umuntu ozongitatazelisa ngoba lento le ifuna bangabe ngiyibeka ngiqinisekisa ukuthi abantu abasemakhaya nabayihlobo zakaMJ nabayihlobo zakaNkosikazi nabangani nosomabhizinisi kade bebambisene noMJ wonke umuntu nabasebenzi nezingane zikaMJ bonke baba nento abazoyiqonda wena mhlambe ozofuna ukuthi ungichallenge ngalento baba ngeke uze kukusize okunalokho nje kokuzidonsela amathonsi nje nawe abanzi mawuzofuna lokungibuza izinto eziningi kade mhlambe womndeni right uyabona ke uMJ number 1 uMJ ubengathwele ngiyazi abantu abaningi bathe bembona iqubuka bayitshela ukuthi uMJ uthwele uMJ ubengathwele uMJ inhlanhla yakhe ube no connection proper uyabona uMJ ngokwe connection ube no connection uMJ ube nabo abantu abamkhathalele ukuthi ngendlela abekwazi ngayo ukuxhumana nabantu bakhona abantu ekade besho bethi hayi MJ ngoba kuneqhaza olidlalayo ukusiza abantu basemlazi nabantu base KZN nathi singakwazi ukuthi support ukuxhasa kanje izinto zakhe mase zaba ngendlela ubekade nama constructions uMJ ubekade kuneyadi uMJ benama breakdown including ama truck understand njalo ube nemachine TLBs excavator and everything so lezi zinto zakhe bebesha umgwaqo zenza umgwaqo zenza into ye construction nanti neyadi ngapha bese kuzothi when it comes to entertainment ubekade most of our celebrities nabantu bakuma radio stations nama TVs as well bekade uMJ ekwazi ukuxhumana nabo ngoba ubehlakaniphile nje 2 ubekwazi futhi ukuxhumana nanegebengu igebengu nje eziningi ezinama experience ahlukahlukene ubugebengu bekwazi ukufika ixhumane noMJ ngobugebengu nje enegebengu ezahlukahlukene uyabo so uyabona ke mawumuntu ukwazi ukuhlanganisa lonke uhlobo labantu lonto iyashintsha ibe isibusiso right umbuzo uthi ke okay ke pho imapha amandla abesebenza ngawo uMJ ubesebenza ngamandla edlozi lika baba wakhe ubaba kaMJ akasekho emhlabeni uyabo uMJ ubehlala ahamba ethuneni afika clean ithuna la baba wakhe akhulume acele enze yonke into ahambise igross ekhaya enze yonke into uMJ uyabo aphinde futhi uMJ asupporte nabantu abama surroundings especially emlazi abajabulisa abantu ngathi bajabulisa uwini inhliziyo because umuntu nomuntu unedlozi lakhe so ngathi umuntu ejabulile idlozi laloyo muntu liyakusupport mase likufisile ukuthi unqobo ukumuza umuntu omdala bethi hey uzokhula mntanami uNkulunkulu akubusise what loyo muntu usuke enikela ngedlozi lakhe ukuthi alihambe lokusiza ukuze ubusiseke ngesenzo esihle osenze kuyena so uMJ bekade eyilwa uyabo kodwa before awuthike mawusuka zivele izinto zithi ju uyabo khona la iqala khona mase ziyakhula zamsana umqondo wakho zikhule so umuntu kade enamandla bekubaba kaMJ ubaba kaMJ amandla kaMJ uwaletha kanjani uwaletha only if
umJ ezokwazi ukubambisana nonkosikazi wakhe angisazi ke isibongo sikankosikazi ngiyamkhumbula kodwa esasebenza lapha e-airport. So loya nkosikazi kaMJ ubethandwe noma wathandwa ubaba kaMJ ongasekho emhlabeni, wathanda loya nkosikazi. Ngobani ubaba kaMJ athanda loya nkosikazi? Ingenxa yesimilo sakhe loya nkosikazi loyana, uyabo, ingenxa yomoya wakhe, ingenxa yokuthi nonkosikazi wadela konke ukuthi usupporta usupporta uhusband. You understand? Kukhona ke empilweni uthi bengabe ithi into uyayenza ingaqale yenzeke ngendlela ofuna ngayo, hayi ukuthi ngeke iziyenzeke, isuke izokwenzeka, but ama challenges are always there, especially if ufuna ukukhula kunoma yini ufuna ukukhula kuyona. Awukwazi ukukhula ungaqalanga kwaba khona ama challenges. Inkinga ke kuyenzeka maye efika ama challenges bese wena ureacta wrong kulama challenges, unga understand ukuthi hayi no kumele ngiwanqobe ngidlule ukuze ngibe to the next level. So uthe MJ bengabe eba nama challenges, into zakhe zihamba kahle kodwa kwaba nama challenges nje, wasenze njani? Waseyahamba eya lapha ngakonanda. Njengabo wonke umuntu okwazi ukuyela enyangeni bafethu, we as African niyazi sikhule kunjalo, ubuthi makhonto ufuna ukuyilungisa nani nani bese kuthiwa ayikhona umuntu ozokusiza. Into leyo engasho ukuthi uthwele, kodwa uyenyangeni ngoba unebelief ukuthi inyanga khona into ezokusiza ngayo, mase ziyahlakanipha izingane, kube nemali, kukhule umuzi, kube nje yakube nje. NoMJ naye njengendoda akayi kuthwala, uyabo, uyela nje enyangeni kahle ukuthi hayi no nginomsebenzi engenzayo kanje kanje, but umsebenzi yami on iphinde futhi ibe off, ibe on iphinde futhi ibe off. Yazothi inyanga yalapha ngakonanda yathi le nyanga, yathi le nyanga hayi lalela ke into engizokusiza ngayo mina, khuleka sizoyenza lento, ngizothatha isigubhu ngikunikeze isigubhu. Uyayibona ke lapha inkinga lapho kunikwa umuntu wrong isigubhu, because vele idlozi laMJ is there, vele unkosikazi is there, vele ubaba kaMJ uthanda lo nkosikazi, uyabona, and isebeze baba nengane. Ngiyakhumbula ngesikhathi leso makabe ngibheka ingane babe nayo kakade kuumfana owabo bobabili bekuumfana, lo mfana uthe ukuba mdadlana manje, uyabona. So ngokuthi uMJ akaqondi ukuthi kwenzakalani, uthi hayi ke njenga nawe nje thola umuthi usuyageza ngawo, usuyaqhuma ngawo, awazi nokuthi leyo muthi kwenzakalani. Sometimes usuyakhotha, yabo, sometimes usuyathatha, ngoba baningi abantu abayithathela igubhu base beba nenhlanhla babotha isebenzi ngoba sengikhulumile mina isebenzi lento, sengikhulumile lezi zinto zinamabhadi, abanye bakwazi ukuyiphindisela, abanye banenhlanhla ngakwazi ukubasiza ukuyilahla, uyabo. So uMJ yena ke wagcina naye kenzani, ethatha lesigubhu, uthatha lesigubhu nje kodwa akuyona into yomsiza, okunalokho into ezomphazamisa, ayikho umsiza ethathayo, iyomphazamisa ngoba yonke into kaMJ, umfana omdala uright, unkosikazi uright, uyasebenza unkosikazi, uMJ kuyenzeka, uyabo, wathatha kuMJ eyitshela ukuthi khonto ezoyenza lento, uyabo. Lana kile kuqala khona ke isitori ukushuba kwasoke manje. Ngenkathi eyithatha lento le, akazi ngempela uzama, akazi ngempela uMJ ukuthi uyini le, ahambe nawo njengendoda naye, befika naye futhi axoxe inkosikazi ngoba akuyonto yokuthwala, yabo, asho ukuthi hayi no khona indoda la engizamile kanje kanje kanje, lento ithi izongisiza lento le. Bathi unkosikazi kodwa lezi zinto lezi la vele impilo iyenzeka nje, uyawazi kamadoda abuya uqinisa amakhanda ngento engathi sho, yabo, ungabi nalutho. Kanti ngenkathi ifika lento ayizili ukuzophakamisa, izokwenzani, izolwa, yabo. Ithi mayibheka lento ibisiyabona ukuthi oh angithi izolwa, ibona ukuthi oh lo unedlozi eli strong elubaba wakhe, mayisiyenzani lento ibisiyasuka lama spirit. Njengoba ngihlale ngisho ngithi kulento yesigubhu bafaka ngisho inhlabathi yamathuna, bafaka ngisho umuntu ofile, bathwebula yonke into, kuthatha izinsiza abangazazi bafake la, and into enye nenye into nento efaka la isuke inama spirit. Mawufaka inhlabathi yamathuna shothi uthathe lo yamuntu uzomfaka la, shothi lo muntu uqonda ukuthi akwenzeka akenze lo muntu akavuke. So ngenkathi befaka lezi inhlabathi, befaka lezi insizi, wena uyathatha athathe kuMJ. Ngenkathi ehamba nalento ivele yenzeni lento, wonke umuntu uzongifakazela la. Ngifuna ukuya le ekuthenini mawucabanga ukuthi bethwele uMJ awazi lutho, uyabo, and akuyena uMJ kuphela kwenzeke lento, inqwaba yabantu abanegroup into zabo ishone phansi ngenxa yalo rubbish wegroup. So ngenkathi ifika lento ibisiyahamba lento, le spirit asekulesi group lesi ngoba siyalwa, azizile uzophakamisa, senzeni, siyohlala kunkosikazi ngoba siyambotha usile, siyohlala kunkosikazi sibelethweni, sike sihlale sibelethweni inkosikazi.
sike sihlale mase sihleli mase siyathula lapho ubaba kaMjay ubhizu uyasebenza wehle nyuka uyabona mase efikile uMjay asho athi mina nguzama mina ngujigamani ngusibani uyabona phakama idlozi lakhe kodwa idlozi lababa sekunento elilwa nayo ke manje la alisakhululekile uqaqeka kahle ngoba ngokomthetho uMjay ubese sigabeni ngendlela abehlakaniphile ngakhona elokuthi even umhlaba wonke uMjay ubengenza ihotela lakhe ngendlela kodwa ngokuthi manje khona lento elandiwe elwisana nempumelelo yavele yenzani lento yavele yakoma kumama yavele yahlala esibelethweni sika mama. Why ihlala esibelethweni ingoba isibonile ukuthi umama uthandwa ubaba and isupport ka mama inkulu la kuMjay uyabo. All right ke bisiyahlala esibelethweni kuhamba isikhashana bese kuhlala isisu ke kumama and emakuhlala isisu kumama okunkosikazi kaMjay uMjay akekho awe umama akekho awe mase kuhlala isisu kanti ingane ehlalayo isizohlala kanti sekukhona umoya osuhleli la esibelethweni akuvumelekile ukuthi kube khona enye into ezohlala kumele kuhlale kumele kuhlale ingane esibelethweni ngoba enye into ehlala esibelethweni isuke izosibhoboza isibeletho isuke izoyidla ingane esibelethweni kusuke kuzokwenzeka noma yini esibelethweni you understand so ufike uhlaleke lo moya lo ofike ngesigubhu esibelethweni akhulela umama ibe khona ingane ifike ingane iyenze njani ifike ihlale nalo moya ubone lo moya ukuthi yo lengane ehlalayo kumama inamandla bese wenzani lo moya uvele uyinqinda amandla lengane ngoba ulwelana ulwela ukuthi ingabi khona impumelelo lo moya mawusonqinda lengane ke amandla yabo ihlale ke ingane lapho kuyanqindeka ingane yonke into yakhona inganeni ayiperform kahle nani kufika isikhathi ukuthi ingane isiyabelethwa lapho ubaba ubhizi ubaba ufocus ubaba hayi ndaba zesigubhu ubaba kaMjay ufocusile ukusiza uMjay unakela ikhaya wenza ama event iyadi lihamba kahle ubaba owenza lo msebenzi kodwa umama ngapha uthole kanzima khona into ayithwele yabo khona into ayithwele umama kuye kufika isikhathi yabo makufika isikhathi belethwe ingane bengabe belethwe ingane baqale bangaboni ukuthi lengane ibihleli nento engalungile kodwa mahamba isikhathi babotha ingeke ingane yethu nakho ingakhuluma yindaba ingakhuluma ingoba lento ebisesiswini seyithwebule lengane it's a very sensitive thing lengane lento ebisesiswini seyithwebule lengane uyabo sho lento iyalwa manje ngoba lengane bekumele one day mhlawumbe ibe udokotela bekumele ibe politician ngokuthi wathatha into wrong lento wrong isiyenzeni isithatha amandla lengane uyabo and akakaboni ubaba akakaboni umama yabo kodwa umama abe nako ukusola umama ukuthi ayingeke madoda yini ngisole ngazi ukuthi ngempela angingedwa khona into wrong khona into kanje abe nako ukusola ngokuthi usola leyo nto kodwa inhloso kababa kaMjay ongasekho emhlabeni iyafezeka because uMjay unjani uMjay uyamthanda umkakhe uyamthanda uMjay babambisene lokho kubambisana kwabo nakuba kunale challenge kodwa le challenge ayikwazi ukuqhuma ngoba yindaba ngoba babambisene nangempela ke zambe kahle izinto ke zibe khona izitha avika ubaba kaMjay goduka uMjay ayele ngakubo mawubheka le ngako South Coast ke ngilonga isho indawo ngako South Coast aye kubo akujatshulwe kube njeya kodwa isikhona ichallenge nansi ingane iyakhula nansi ingane ne challenge hayi ukuthi ingane yenziwe ukuthi uMjay uthwele cha ingane yenziwe nawe ngenzeka ukuthi uyenyangeni inyanga igcabe kanti kufaka umoya lowo moya mawusuhlangana nomkakho vele ungene kumkakho masukhubaza ingane ziningi ingane engiyibukayo ezinalawo machaja ahlukahlukene yabona into le ijwayelekile uyabona so ingathi khulu ingane mangabe bezoxabana ubaba benomama futhi uMjay nonkosikazi kumama ukuthi chimfi kube khona into eshoyo ukuthi ayingeke ngathi ngigaxele la yindaba ingane yami kungabi nje umama mayeseyitshela ukuthi kushuthi ubaba uthwele aka understand ukuthi akathwele yabo kodwa wadidiswa nje inyoni yangapha konanda ngiyayibona nje lenyoni lapha ngakonanda yabo and lenyoni noMjay uyitshela ukuthi mhlambe lenyoni khona into emsupporta akathayimi na uMjay ukuthi ayingeke yini ngiqethe ngihambe lenyoni mase ngiba ne challenge nengane yami sengixabana njalo nonkosikazi wami mangabe bexabene into zikaMjay azihambi kahle bengabe bezwana izinto zihamba kahle izinto zakhe uyabona angabe khona uzothi ibone lento la ngoba lento isahlele esibelethweni igada ukuthi makufika hlala enye ingane izovela iyidleke ingane elandelayo yabo izovela iyidle ngoba isiyalo ibone lento ukuthi uMjay still uyaphumelela shuthi lento abayibambile ukuthatha amandla akaphelela amandla ukuthi athatheke bengabe uMjay saphumelela ibisiyenzani lento ibisiyabaqhatha ke manje
ikhatha bani ikhatha unkosikazi kaMjay noMjay ivele baqhathe lento mayibaqhatha yenza izinto eziningi ivele yenza ukuthi kube khona amakati eyadini ivele yenza ukuthi lamakati abuya hluphe yenza ukuthi baxabane yenza uMjay yena uyibonela nje ama pets wonke umuntu ngisho elungwini akhona amakati kanti lamakati asengene umoya walento ukuthi isichitho la asingene ngalamakati aka understand yena uyithandela nje izilwane wena ukubone laba abakati izilwane labona so na uthanda izilwane nje yena uthandela umndeni wakhe nje uyabona so lento ngoba iyalwa igcine ikwazi ukuphumelela before kodwa baxabanisa ikale yenzeni ibheke ukuthi ubani powerful osupport uMjay ngabe umsebenzi ngabe usomabhizinisi ngabe yini once wa support uMjay ngokweqiniso izomdudula imkhiphe lento ngiyakhumbula nje ukuthi khona umunye umfana ovelile mangibheka ekuthiwa umthoko noma umthokuzini noma umthokozisi something like that yabo lo mfana loyo uyena obakade right like something sort of umuntu oclose kakhulu okwazi ukushutha okwazi ukwenzani yabo nabanye ababakade babangani baMjay bemsupport lento ivele yenzeni ivele basuse ngoba iyalwa ivele basuse bonke labantu laba abasupport ibusiness laMjay abasebenzi mayisiyenzani mayisidonsa abantu abaronke abazokwenzani abazomdonsela emuva abanye baqale babangabanaki kahle abasebenzi kube nalokhuyana agcina uMjay eyigadela ngezinga eliphezulu agcina uMjay ethetha hey nakana abantu nina yelelele ngoba uyabona ukuthi ikhonto ephuma esandleni kodwa usakhona unkosikazi kuyaxaxana ubuye kuzwana yabona lento ukuthi unamandla baba kaMjay ifuna manje ukuqeda lento le uqeda ngiyayizonda le yanyoni iyalapha eNanda uyinyoni mfana wami yazwa nesigubhu sakho ku17 ndoda khona akufakela uyabo ithi sisuka lento ivele yenzisa uMjay amanye amaphutha azodina unkosikazi yenzisa unkosikazi amaphutha azodina uMjay kugcina ikuxatshwa nakhe mase kuxatshweneke bese unkosikazi eyitshela ukuthi uya understand ukuthi kwenzakala ngempilo kaMjay kanti njengoba eqonda uyabona indoda yabona njengoba nje ngibukwa ambalwa amadoda angahle futhi ambalwa angithi 99% amadoda kukhona la ke ayakhona ethi ayakufuna usizo engahlosile okubi ngenkathi uthi ufuna usizo kanti uzoba nebhadi uye kumuntu ozokunikeza into eyingozi wena ungaqondile wena lonto eyingozi mayisithi izokushaya phansi noma yini mfethu othi mawuyithathile ibisikhubaza ingane yakho noma ihlukumeza umngakho noma ihlukumeze wena lonto iyibhadi wena get rid of that thing funeka into ethi bengabe uyitholile kube nozwano kube nothando kube nokubambisana kube nokunqobelana izingane ihlakaniphe more than before izingane izizalwe iziclean once wathi kunento kodwa waba nama challenges ukuthi manje usoxabana nomngakho mase kunje ibhekiseni lonto yabo so inkinga ke ibe lapho so njengoba ke sekuhlambe kwahamba ke manje yalwa hayi ithema isilwa kwaukuthi ke nezitha manje esemaceleni nazo ngoba ubhekene nencindezi manje nazo zaseyingena ngaleyo ntuba ke nazo izitha ke umuntu kade ethi bekhwifa ngomsuzwane ayitshela ukuthi hayi umsuzwane wami akuwona umsuzwane womuntu akekho umuntu owenze kwaba njeya indaba yento yaseNanda and Max's lifestyle, they've got nothing to do with challenges uMjay abe nawo. Max's lifestyle, they've got nothing to do with ukudlula kaMjay emhlabeni. Ukudlula kaMjay emhlabeni kube challenges abe within yena futhi nawo aqale asusa abantu ababalekile kwaya agcina esusa unkosikazi ubaba kaMjay kube efunani yena mangabe ngiyibheka ubefuna ukuthi uMjay abaxolelane benonkosikazi because amandla akhe ukwazi ukwa exercise kahle uMjay bengabe bamsene nonkosikazi wakhe kwaukuthi bobabili their relationship yabo ibisi toxic wangaba khona ozofuna ukuzehlisa kodwa ubaba kaMjay ubezokwazi ukumsiza uMjay uma ngabe bebambisene ngoba nempumelelo yabo ibe khona ngoba bebambisene bese kumele kwenzekeni bese kumele bobabili bakwazi ukubuyisana babambisane bese liyabuya ke idlozi elubaba kaMjay ngoba ngiyabheka futhi ukuthi uzamile even baba kaMjay
ukufika ngamaphupho lapha kumJ. Ngiyabona nje efika ephuphweni kumJ ethi akahambe aye koklina ithuna. Uyabona abahlobene nomJ la bekhona, ngicela baye kobheka ithuna lika MJ ukuthi laba baka MJ ukuthi alikliniwe yini. Ngiyakutshela ithuna laba baka MJ likliniwe. Liklino ubani? Liklino yena umJ. Ubeliklinelani? Kufike ubaba wakhe wamthuma khona ethuneni ukuthi akahambe ayoklina. Waphinda ubaba wakhe wafika futhi wamtshela ukuthi akalungisa izinto nomakoti kuyayisiba nzima leyo ngenxa yani, ngenxa yokuthi bese ku toxic kakhulu. Ihambe kanjalo. Uthe bengabe ehlulwa ingqinamba yokuthi babambisane. Ukhumbuleke baba ukuthi ubani obeyimbangela yokuthi kuze kufika khona, kube umJ obeyimbangela otheli khona idlozi lakhe khona yonke into. Waphuma wathi uyakuzama usizo kanti uyolizama ngumuntu oronke ongazazi into zakhe. And ngiyabona futhi ukuthi bekuthi ubaba kaMJ enye into edini ubaba kaMJ la bekuthi bengabe esebenzile mhlambe bekunomcimbi omkhulu eyadini noma khona imali ayishayile ku construction. UMJ ubenza ngiyayibuka lento bazongifakazela aba close friends. Ubehamba aye kwi auction afika athenga imoto bese yoyipha lenyoni liya kanti akaboni ukuthi upha umthakathi. Bethenga imoto nje aphile yanyoni. Ngiyabona ukuthi lenyoni ngapha konanda izikhona imoto edlule kweyodwa eke yathengelwa umJ zona. Ngiyabona futhi ngiyabona ukuthi futhi uthe umJ nama challenges ethu uyayitshela yavele yadla phansi yabaleka because ibingazi ukuthi izokwenzani ngoba vele kade imnikeze into engazazi. Ngeke ngize ngibize igama lale yanyoni ngoba umJ akasekho emhlabeni. Ekuthuma umJ bekhona emhlabeni ubengizoyibiza ngoba guarantee ubezongifakazela. Kodwa aba close na umJ bazolikhuluma iqiniso. Bayazi ukuthi inyoni ekuyona yona ebhayizise idlozi la MJ ingapha. Wena obuzonda unkosikazi uthi unkosikazi akalungile kanje, ngiyacela nimxolele unkosikazi. Wena obuzonda umJ uthi umJ unje uthwalile, ngicela nimxolele umJ. Wena ubucabanga ukuthi umJ ube nama challenges ngenxa yokwakhelana noMax, ngicela nimxolele uMax. uMax is got nothing to do. Mina bengizokhuluma iqiniso, ngisafokholo mina, ngicela ngakufakela mina. Angisafokholo mina. Lokho engikushoyo ngikusho ngoba lokho engikushoyo ngingama baba. Ingakho ngithi ngiyabona ukuthi ubaba kaMJ ufikile izikhathi eziningi. Ngiyazi ukuthi bakhona bomndeni umJ mhlamba ake wakhuluma nabo wathi hayibo ngiphupha baba 8 kodwa uke wafika ubaba kaMJ watshela umJ ukuthi akahambe aye lapha elokhuzini emathuneni. Uke wafika futhi ubaba kaMJ watshela umJ ukuthi akahambe aye olwandle. Yenzeka into efana naleyo. umJ uke waya olwandle. umJ uye olwandle ubekade eyalwelwe ubaba wakhe umJ ukuthi akaye olwandle. Inhloso kuyolwandle bengimela alungisa izinto nonkosikazi wakhe. Bengimela umJ alungisa izinto nonkosikazi wakhe. Ngiyambona umJ ukuthi uyilo olwandle bengabe yolwandle. Ngiyabona futhi ukuthi lengane engikhuluma ngayo lencane eyaqilazeka, ngiyabona ukuthi uke waya nayo olwandle. Ubebizo ubaba wakhe olwandle. Inhloso bekufuna kube khona ingane mase kufika unkosikazi bese beyayilungisa izinto mase zivuka futhi izinto zabo more than before. Balahle lo yarabisho isigubhu ngoba isone esibhayisi kakhulu. Bafethu nginithanda ure, angifuni ukuqamba amanga, ngiyohlala nginitshela izinto ezibalekile, ngiyohlala nginitshela izinto ezisensitive. Mina ngikhuluma kule level yalezi inyoni lezi ezigcwele ezingazifokhola. Ukhumbule ugobela wami uNkulunkulu noma yini eyenzeka ngale kwethuna ngiyakwazi ukuyibona. Angisho mina ukuthi kwaduka ibhlukwe khona isithathu lesalahleka, khona amasoko isaduka, khona umuntu othatha ipeni emsebenzini, khona umuntu ongakufuni emsebenzini, khona umuntu othi bengabe elokheni yakho ufika ibrush lokha, khona umuntu othatha inhlabathi. Angusebenzi lo rubbish mina. Mina ngikhuluma ngqo lento engiyishoyo ingqo. Ingakho ngithi abaningi bazongifakazela bazihlobo. Ngithi mina uke wafika baba kaMJ kumJ ukuthi akayoklina ithuna. Ngithi mina umJ kuyavela ukuthi ubaba wakhe uphinde wambiza olwandle ukuthi akaye olwandle. Ngiyabona mangicheka umJ eya olwandle ephethe ingane encane. Ngiyabona futhi ukuthi into ebefuna bayenze bengimela umJ balungise babuyelane nonkosikazi wabo because into ebilwa ibibahlukanisa. Bengimele babuyelane bagcina bengakwenzanga lokho because akekho kubona ovumile ukuzehlisa unkosikazi bese noqhwi wakhe nomJ noqhwi wakhe. Umuntu nomuntu eyibone ngazithi uright. Lamakati akade
eseyadini umJ akazi lutho ngalawa makati ayakhola ikati umJ athi mina ngithenga amakati kwaba yikati elilodwa lazale elinye amanye aqhamuka la komakhelwane bekamakati kamakhelwane agcine ilanga ngobe landela iphunga lenyama ngokuthi umJ akazwani nento yokubulala akazwani nento yokuhlukumeza wagcine wayeka lamakati ethi ayasiza ngoba adla lamagundane ahlupha la ngaphandle egijima wagcine wayekela leyo nto amakati kodwa indaba zamakati nje they've got nothing to do with ukuthi uthwele noma kanjani ngicela uyisuseke lento makuthi wena ubusufake into la errong ukuthi umJ ubethwele isuse uma ngabe uya emngcwabeni kaMJ ngicela uye la mngcwabo usober wazi ukuthi umJ umuntu wedlozi wazi ukuthi umJ umuntu wabantu wazi ukuthi umJ ubengasukeli umuntu uye khona usober ungathi uyakhona ulokuthi ayi ubethwele fuseke man ubengathwele fuck all wena mawunyanya lathi ukhona fuck off futhi ungathi mawuya lapha ya uloku jaja ukuthi ushaye ubani akashayiwanga ubani nani inyoni athe umJ bethu ucela isupport structure yaka spiritual wakhuluma nayo leyo nyoni yamnikeza into errong egcine imosha izinto eziningi igama ngubhaka isibongo wanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi ubhaka udakwe yini ngingwele bhuqa ibiza abafokazana ngothola mentshise thuluza ngihambi nalo ngilifice entsimini mucakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga bane ngunokwathobhaja ikhulule nguvuka amakhanda kandi indlondle namakhanda amabili elesithathu lenkosazana dama ningasho ubusika nehlobo ngwele ngabhubho sikutshana bephupa amehla namalanga ngathini mina abathini bona kunjani makunje wena onyanyayo fokofo ngeke ngizwe ngempatha baba uhambo lolu ngomhla ka14 October nginendume ezulu yefestival lapha edamini lami eMiddelhof wonke umuntu uyamenywa aseyatholakala amathikithi ko Boxer ko Pick n Pay nani nakuphi ku web ticket aseyatholakala nje amathikithi nje uyabona kodwa ngisazonikeza ke nje ngoba namhlanje bengizokhuluma ngale ndaba ethinta usiyana ethinta ucucwa ethinta uchamana ethinta umashisa bengithake ukuthi ngizoyithinta leyo ndaba ukuze mina ke bengeclose ke noMJ uyabo bekuye kwenzeke ngiye eyadini ngoba mina ngibhizi nje nezinto zami zakamoya ukuthi ngikwazi ukukhuluma ngayo yonke into ingakho mangingena ngiqale ngibonga upresident ngesinqumo sithathe kumsholozi ngingakho ngiqala lapho kodwa futhi ukuthi wenze lesinqumo sengiyamthayimisa upresident ukuthi beke nje adlula ama elections ka2024 akabali inyanga impela nje yabale nje angafuni ukuyoqeda ithema akali bese hayi ngiyaphuma zingaze lezi ezinye zimplanele ngoba khona nje izinto zakhe naye ezilalisiwe abazofuna ukuyivusa bese bemshaya kanti he can count on me ngiyokwazi ukukhuluma iqiniso ngiyokwazi ukuma njengoba ngikwazi ukuma nangomsholozi ngiyoma futhi nango president ngalelo langa lelo uyothi ngasho bafethu ngiyanithanda baba yini I love you like nothing on earth without you. I wouldn't be a king Bhaka that of course I am today. You guys, you made me to be the king that of course I am today, and I'm still going to conquer and prosper a lot of things in that universe, you know, because I was born to be a king, you know, I was born to be a king, and I'm still going to be a king, and I will never die anytime soon. Thank you.